akra ni pie nyina na me gina ho no mam esofo maame ana owie ye owo akra ni wie ye maame o ye ko da nyame ase papa mfa boni ntua ne ye ko da nyame ase akra ni hyemechi ye nyina na ye ba ye ko okrom keti akototo ne ama nyina me na no ene ni kunu ni ne ama nyina na akra na hyemechi ni aba ye wom ne ye ko da nyame ase bae ana ye wo ho ye kwa asole a ne ba ne yetre no makofa baako me kwa we na hyemechi no no kuta ne bag na we ni hyemechi nti wo ma ye kwa asole ne saa metia ne se sister ya ka akira maami bi ye frɛ no maami nyaako sa wo prane ni ku se ano ni kunu ni nsemu mimi na me ye de me na menimu na ono na odi ni kunu di onim ni kunu asemu nti sa na ya pon asore na maami no so wo kɔ na papa ho nti ni kunu ma misika na me nye de me duru a me nye aduane na me nkyɛn nti wo kɔ na papa ha aba na ni kunu so wo mbɔ mama ne na wo bɛka kyerɛ me na me su yu te duru na ni kunu de disika na ma ono aka kyerɛ ni wo se ni kunu ma wo sika na kɔ no adua na ada na wo ye oni media na mama se me gusu a me ka nti me kɔ ye aduane ni wie ye no me kɔ ye aduane ni wie na ye no wo mbaaye sa na me twa kuro nti ya ni me sisi ti me ye aduane wie na me da o me sisi ye me nti nkukuo no sa da de man ti me antwitwi nkukuo no no wo baaye na me se mama pa cho na me sisi ye me yo ma ye aduane na wie man ti me antwitwi nkukuo no nti me kofi akwa pensuo bi adwale ana o si yo wo da ase ana me ye de me kɔe ti na wa ka cha mama ne se ana me be fie wo be didi a me huru nkukuo da ko pe na o sisi yo ana ma huru nkukuo no o se me be fie wo be didi a me huru nkukuo ana mama ne frɛ wo frɛ ni kunu ne bɔ na mane no onim se me wo hobi ti mama ne wie ye no ana me frɛ mama ne se mama na kansem mama be kansem si sei na ada na wo ye de wo nka no kre ne enkyere me ana mama ne se wo sere me a minjai mama ne ye frɛ ne mama nya afo asem no mpese na ebisa me masofo kwan obi ho eti bra wanim na bra na poso eye de ne wa ye papa we nyina ewi aseme ade a me kra chi se wonipa wo de bone etua papa ka wakatua Papa ntantem yedi me ba oba ya obeka na sem first day no ensem ya obobo shi ba kokore no epiem se de wo kan se ya no kora no tiwe obi asom wa ma watimi kora wo e wonanim wa amoso na mom wo se woni ni ko twempana mama de na bedu sa point mama na obeyale ya kora ma ni se timi yese wontimi akora gina ni nche akora timi tena ni nche susa mama wontimi peja no enti me kwa fan kra na me dwale o mo na pa aduane mo na o madi no oda ho ontimi nya no ho hwe na ma so no musa enti na nsan ya me wo honom na wa frɛ sister bi wo krom aka chi sister ne se ane me magina wale aboso magina wale aboso ana enu e kwan no wo hu ni sofo nti a otimi keka saa no mama enu nti ana me ko ofie ho se mama me ti asem sei o se maji ukumu wa horo nsa de awale na mame edi be nti na wa horo nsa edi awale na mame adai kire ma adokro ana mame ka che me se onkai ono de onka hwe se meni ni kunu twempena onka hwe na ye sofo ne na ese waja na awale ono ne kawa na hye no oba ye wo ye aduane amana adi na mka se mama se wonka hwe de ya wo de mate se wo se wonka hwe na nipa ne na atwa ntora de ya mate meko enti ho na oja me de na mbegusa no ana odi ko onu kunu no sa e ho na nra na ehia me e di asem no ka che ni kunu wo wanim o ka che ni kunu ni se o ka che me se ye sofo na o te woni na SSA NSSA waja na awale no ndi onja awale na che so no gira wanim ka che ni kunu se mo sofo no na SSA mo sofo no na SSA waja ma awale na ondi onja me ka wa na hye me oba ye ma ye aduane ama no na ho ana ka ntimi mbo nipa kurodi ana me se mama membo nipa kurodi nipa woni ni di nkomo na ye dey ene bo mama ne nti eduru de emu odin a mefre nipa kwa ma na ba be yi na no kezia ana me ka se eduru de emu odin a mefre nipa kro ama na ba be yi na no nti mu adansi de wo ho ana ode ba ha no mo mama de assembly a no e jina che se nya wo hwe ni papa David eti anu ani uko ho no mo se uko busa se wo se udi ana wa da sikezi anyamisha mame ben akasemu no mame nsem a wo ka obe consumer obe horo niema wo nanim no kreu ma na no krenim mampa chu no kreu adan na da wo ba ya wo kensem no sa papa ya baba wa dia ye wunyina wanka na bone na wo beka gu no so
Mama pacha da na me buy no. Me ka say na ti de again ntini yete no. Enti nsem ankofo keka na me nyini. Say de no otie no me pese mbusa wo say oba panimu ote hoyi. Ti me betwe nsuo wu ankurem say wo yesofo maame nti. Ukunko park so a oso tumi beda wo no kura bi om. Mas wa kase me kunu ko park so no. Wo meda wo da. Me pacha wa bede ye dem obe 4 times. That time na ku da hobi. Ma ana me kunu da hobi. E no no beda dem. Me pacha de enti obeda ho ma ti. Maame, hey. Impetro na ebu abo. Wo bebo kwa adu ya. Wo se ma sofui. Wo pia wo kwa makezi ho. No to no insa makezi akura se wo tumi beda ho wo bra wuku na pie. Enu nti ebu se wa fe de so ni wuku da dem ena makezi beda ho bi. Mama, nyame hwe ye nyina na. Pacha ma me ntwantro. Da ben no ba wo ho ana kezi wo bia wona mo beda dem. Ma ada kezi afes do de beda ye nche no so obi awu mu fie wo sulo ena obe na obeda ye nche oda fom ena so nu ku dai enti sa wo papa no so eda mpa no so ena wo dai na mo da na wan wuru ma ena kezi ane beda mo fom ba pa ni mu ente se na nu ku da mpa so ma obeda na de wo ka se obeda wo ho na wo yale obeda ho no so oboa me nyale ma na meda me hoda ende me yale do timi ba fi so obeda me ncha ma ade afie ma na 4 times no obeda na no de na ba na beda ho enipa mienu wu fio ti enipa mienu wu fio no osu no ho aneda ena de toso no so no boy ne ba me kunu ne be ku kezi ahon me kunu so ma ne nkoda fi onim de boy de be ye no no sa beda ye nche na ye tre obefa wo ko de wa kan wo obefa ko no so oboa de awo kan me ama me de nyame enu meka nokre ene de no wo no woni be so mi mu ma e de ko ye ema me wo efie ho me pacha ada wo ba esasem we wo kan me pacha ndi manka adenti no wanka papa ntere a obeye wo maami waso apan abekọ nsu ama woda me pacha waso apan abekọ nsu ama me aba wuru nkukuo mama woda me pacha ma sofu maami se nipa ya bo papa na samfum sompo ba aya mo hwe papa ne kakra akan focus ese ya mo ntoana na mamu nyina boni kitikiti na asabi nipa na ye no na mu twawira efengu ni papa ne so sisi oto yakola wodi ne enti sesi wa pampam no meso ansuo emeso apan koncho nwa nkurim why o made maami sofo asofo maami fo bebre mo pebre mukuru ya sofo nti asole ma ene ye madwuma mamo mini aba ma sofo bi ame o me kasa wo tie me debi atodi anya chechere polity bag ese pragiam na ne yira ise pompofe not yakonwam kaze ekom na me konto kwama na ne yiri ti akonwam debi asofo pani gira kwa ho taduane asole ma ne sini niema eye dia se wuti hoyi wo bro so ese maame ba pani na ntre ena me so apa me consume ya wo betena ha painting no black sister ye ni paboni ni bronsam esan say onu ku ye too close therefore sadie no me oba me ku Clement family style Clement baby obi am cha no na fofo nyina ya ma se wodi akira wo be kontokwa etimi transi hu se me ku no eyade a eye ope boni bi ani akire eti menya botre na me de mani to fom ena me ja ne life man se emema bi wo ho a wo mo pe ma agudie enye de burusu bebre bat eya otumi ni oba bi yadamfo kan tirim asem ekira ne kura chen ne yire which is a thought be wrong eti ano no eye kasa boko ne ano egyankofa no kura emfa asem nkoto so because ebi wo a nenya ne hwe eni nipa no na sansa agudi onini dini said oni na ye wan ni ti no wo yire no wote ho a wo betwe ho kura ba wo twi nsuo ma ho ne de wanka asafu me for Somali bi wo mo pebre wo mo ni mo po wo mo wan say na si wanya de e was kwan a wo di sister ya fa so kwan bi so wanya de e dia mo na ga wo di ayo e dia na adaka wa go to so no ku hye dem a wo di no ma se me kase kezi ama mi won ho adwombone ama na meboa mi ni ho adwombone kire se ma mi kura mitimi no adwane ofiefre kezi ase kezi ablama ni afa da na odi asam to so ku ma de enti ama me kan sa ne se mi kunu wotimi ni ama kezi akokrom na mi nim ho hwe wotimi kwa kezi ama me kacha papa me sro kwa kezi a wa akla me wakacha mso hu be ne hia me am kom ba bia men ene wu ku na wasebo na nya kezi ano a enti ma me wa kwa chi oni ne baby so for mama ma because any pano o suspecting say wo kumpana ne dia ade no wo twi nsuoma wa woje because any say nka ehu
because oba me suspect say me kumpra ne wono ada na ba huru me kukoma dia na ID just when you lebra enkrutu djuma de wanya no rawe kwate ni bia wutu ada wusu so when man kwa so nkonsuo ma wo e ma tu sansim na de jojo da ko aduane ma wuni dia de aka no so no be chedi ada na no de o ya ma wo de ya wo de me de no kura meka ho ya de no kura beto ba bi eda woni uku na wasem kezi yi wanya wo boni bia pe na sema wo kane wa wonu masem a wo ka se woni ni ho adwen boni no woni uku na wasem woku na adekronti a wo so wo mpe wa wo ja wo no ese ehunu de ewom na so ja won compensate na call baby na so call baby na ja obi din seye no ayo papa no anya ya e fa boni ese ni tin na Ghana for ye pesa sa dia na nanom re to se asante nkai no minima de kro mu hu ye ntia o mere sa di ni to na em se wase kire boni bai oda wo asam kan na si na metie mo se na wo kasa efri me kunu because case ama de ekosu nyina no na case makuma mfita na me dogen a blood da wo ba ho no me kunu tene me sa tene ne nsa wo me so nam asem obegu sa mintin na mami nya again ho abufu nka de na ekosu nyina no case na me done pa because me yin gonia ya na de wa ye de odo bia ni ho odo ankosi kon aguna ni mu ase awie ai kaya maka wan tum aguna ni mu ase awie wonu ku na wasem abawe wanya wo hwe bia me pono no pala na esi ayi so wo kwa metu aguna so wo so enra so asem no wo de aka no ka na me nkoma ame abre wa so no so age aba oba so afira wade aso age na se ne dem na wo tweme nsa o mpese obem na kom ono so achirim bia na obibi ka so mpa cho ntentie mu we na asem we ahwe bi die no nko a ko se de yekeka kro mama madam ase yentumi nsam tu sheda talk to my asema na me se me woka ni nyina ne se mama ya otimi nche ya meri no nya na wade e o mama ele so o mama nwa no na ni nyina ne se o maame ne se wakogidifo asore mpaibo na o maka akere ne se wansa ne manfra ware na se obewu ama maame e ba sa no obebo ne ba amane o mama amane nti efri ho no nkoma oni we die ni meka se nsa wo so omudie no minimu ekosi se nyame ye madom ni maame ya na ne na nei o na na die ni maame ya maame yankasa enti o maame no afoka ba mfensi 2 times abetwiwe ti onanan yom kwa yie ena nkraba se maame no ne papa no akogidi mpai ba ma asem na kopie se wanfra wade na se a obegu enti omonka nche no mfra wade na se te to maame yanim ena maame si dabi se bibi se si a eni kwan se o maame ne kas ni straight se onsa ne mamra mfra wade na se enti oman onene nko ebu akwa ne sofu bi ho ena onso mkoye ti omkoye de mankobi maami ba no se omukoye no sofune se e o maami on peso be na ware na aware no ni o maami ye no wase no ye ntumi nka enti sofune angaza mi angaza de ni problem bia na ne maami no na e problem ama mo na e problem ama no enti enoko dai na o sakra me se ne brada bi o be sako o sako ye na o ba ye no o se o koye na sofune ni o na kura bia ni o ti e hono bi chance mama na sorry ye brother mpaibo de bia de eden na okoya sofuni ni o na kula bia suni o aja me fa ne sa ti obeyare kakra oyiri basha sande en no sofo kan o sa de ye ko echi o me kan si asam su titi asa de okanya obeyare kakra ma me bo ma me na mane ye bo na mane wansi o papa na nsi o ma ni twam na o twimienu ona na de free ebu akwabaye enti nam se maame ne ka se onsa ne memfra ware na se a wansa amaniti no wanso efiri ho no aware no me ne him se ya na ye se ya oso maame hwe maame nka se mkire osofo emfa hu me ne kase enya nko ane sofo a wo se wo mpa wo yiro se wo yira ye odi a wu ja no a aye problem ama wo ye one instances be bro Ghana ha wo sofo atimi atena fidika kaka so se akono pa e wo mu wo yire ho no etuko wono yire tidam afene fane ne nada bibia no wache se obey udo no pen awade no so pe ope ene de ware osofu nya kokuduro na se maame no beja ne kwan a eno beboa na jai se me de me yire me nyai no wono obaate 1.5 years one ne nai osofu ya wale eti aka se mo kwan nro bedi no wo be mpe no omienko hi omienko mama
Pano enya no but e mema wadwe bi say me mpamo de me ye wo no wa na abeko no wonu so ani pa medase tama obaye no na me nware me tena 4 years 6 months ene wa kodi wo mfa ye ho be kwa kodi fada so ye de ene wo wa mama sa ono oni me anse me ne ware 7 years 7 months ni sebe efi krona na me tim dada ene ba bia me ya soro ene ne ba bia betena no mama se o kana kra wo nyame asum ni a tama me nware mpo wantim ho asem se oba we si sofo me ne obi ye da me ware no ayetena kromo ebi ansi da me ankasa de mani si so no enye sa de no de aka gara me se no ko bejai sofo nso aye gara no so nye o sasase o sensase no so nye paradise no na o se no yehuafo no mama Job 20 to say paradise no na o se Job 20 to say rob ayifo no yehuafo no benya problem Job 20 to say wasi entu asase no ye ni mu no bai garam se na ka no mama memram kitu abi garam se ma ye ni bre wo sofo mesra wo yanka sam no yie maami papa o ye ne die ansana mama brewe ya wo no wagi maami atena ne fie a oba o te awade ase a eno so agi no a o so ma ne nkwa awade ase no maami mbeba ho wai no wa kire maami nyabotere na obeka sam wo pre wo pa mama me de me yere me pa me yere but sisi and you say oh mama tie the woman say o maami ni problem e wo ho eno de opo yira maami de kon de wo mem ono na da bia wo ase o ono de e haw ni nyina ba na opa o yire na ase maami ye problem na obeda wale no nti ba me na mpese me ware akla ba me de me pema de etire no na bende o ma me ne num nsem ne de ekọ ni nyina papa we nsem wasane gu papa we asom no efa aware no enye bete ene ma me yanga de waka afa o ma me ho wa awade ni ma kire papa we enye easy ayi NST na edi ne ekoto ne ma me so ama papa yi de aye de o ma me papa nti yaja wo so betena konwa mu na nsem a wo so ate no waka ansa na awon so abam na nne no asem we no ye wie ne ya na somdwe so atumi aba hey oh NST no ama medi ho ya nipa yo papa mfa boni ntua ne kasa Ghana fo monye oba pani mu anti se etumi be konsuo e de ma ebe ohuru nkukrum sabi uti we waboro ade yoso uku ye sofo nti ebe somo na wantumi ankai papa yi ba akokra de boni etia ne kasa uku mpra no not no so uku nkra so okone wa etumi kra be da uchani sika kasagu adem sika hye mbensem te se meme ya me mba ma wo mo me ye ne mba ko ye gala uchimi brand sika efi o mutimi busa se keza wa woda na wa woda te tinkra bini mama me na da no se me ne na akwa akoko no ebusa me wo batiti ne meja na nyina ebusa me se ma woda na Ernestina wanyade wa ye bani boni na wi apane chew Saturday ne manda aya abi yo papa mfa boni tia ne kasa na ya na ya mo papa na mo de boni etia ni paka faith na ase me so ma fa ne person en Ewada wasida ya mo makwa na me osofo ni ese wakola ba akwanu a wasole ma no ma ya do ma beja wo ese ba ko sai sompa obe video yen e de akoto TikTok said na efia wo pe TikTok ko abodanfo pa na lami na wana dinsem ho TikTok wo chi no na sembi ntia wode ya be ko TikTok kedre be shala mi nansa no ne na hyiam TikTok o ma ya de said o be gina wachi a be jaw no but o munya botere ya de me ma bi so edu papa no kura o onsa wo yire ne turu ane to ate a wa ne pacha wati mu me yi ma no yanko faith Ebeda Mosina yama wakwa about Faith Homeopathic Clinic. It's a Faith Homeopathy. Na any brain show ni peduem na yansa yare. Medical chair prophetess Dr. Elizabeth Faith, CEO of Faith Homeopathic Clinic. Baby you be in charge of Kokra and Komano. Na bosumi we wo mu yesi a liver month. Na ye hu se yare bebrebe ankofo yare a ye twa omo di akoniaba ni nyina no. One particular organ bia nipa adwene enyanko ne so na research ame say nipa da sani bia odidi num so home mframa no wapomuden kese pa no ejina obrebo so juma brebo ni dima wapomuden wie peye no ebru wo hanum ene akire na de ntumi anye na dwuma bia no e won sunsuaso a de ba enafom keke say empanifo e de oyonkopa e do to brebo ka say me yonko brebo honama kwa bebrebe yanka se me yonko ani yanka me yonko aso yanka me yonko hwene obi si akwa bi kura ho e ma wani ji wa brabo mpa no kra yanka se me yonko ho
na ye ka me yonko brebo a edie na brebo ye ma ye nipadua nti a ema ne ho mfa so pisa so oba faith homeopathy a bosomi we mu nyina ye se e liver month e brebo bosomi eno ti no apart from all the screenings e be ye no ye jimbre investigate your liver no you be see who the state of your liver or brebo no ti bia be de wom because research amian say brebo na ntimi anya na dwuma ye say de nyame bo no a oni padua no ontimi ne ho fi yare mu da na research asabe to amian say about 67% of all diabetic patients have dysfunctional liver there's a brebo na ntimi anya dwuma ye a say wonya diabetes before enie eno ti no obi bia utie na wie you say faith homeopathic clinic you will come say ahinema kokobin 18 mu honoma be chefidiem na yen scan oni padua no yare bia wonya bia no ye be hwetwaka ene brebo no ewo nanso so tie me research na dikam ye hu say e wade e fe no drug metabolism ni pa bia udidi a ana say o yare a edura na obenom o yare a edura na abenum na edura na wonum no e wo kwan bi e fa so koye eduma woni paduanim ene de yare saba eno so se brebo no anye na eduma ya de e fa no drug metabolism no entimi nkoso nti edura o to sika uti sika e de kotoye na yase num na ma honto no enam se obrebo ni ntimi nya na eduma yi nti edura no kodu ni paduam no asabe ye poison abe ye wuduro a esan ekutia wankasa wapomoden sanso na food metabolism ni powder diwi a de e komadwane na yam na munwani no na timi atwe no e obrebo kroya ono na AAD digestion na ensu ya se koso adwane a wudi yeso in the form of glucose energy a ye fe na bile e ye bonyoma no brebo and checking the concentration entimi anya sa adwuma na adwane na wudi ye na kanuani no ahyemu ma no adwane kodu ni paduama na adane awuduro na esan ekotia wankasa wapomoden the faith homeopathic clinic say bra na be say fideni yes can 36 nerve endings ahye ade bia ba ni paduamu a e de how aba wapomoden so ama nko obi dedroso for more than 5 years obi dedroso for 10 years wada hwan no modrosa ne ho entimi tono me pa cho fabra faith homeopathic na yen check the state of your liver enya hu brebo na pomoten be bi egina ye be ma ade e fe no liver support ne boost liver function obo hu say ya rie na betina wo so ache no e be sha se etutu de na akọ if you say wako hu kofa bai no na research amian say so treat yare na won the root cause obetimi anumre ko twi ko breman ahotopa e fe na hoto no onsa entimika eno ti faith homeopathic clinic bema ye say when you prostate enlargement and also when you prostatitis prostate glands no emu abie tie be me bia odibro aduanan ekwa research amian say be me bia prostate glands no eho na odun so twa na fe ne urethus no enam na ye tie ne say unyi na ukọ anim ni nyina na no so unyi na mu bie no na e kafe dun so twa no etu ye bema na won hu say odun so no edru ba bi na wan kyemo a emaye pe ehwa na e chew say prostate glands no ehwo no emu abie ama e kafe urethral system no e kobasa ba bi ba ko abekọ a ubenya hotoso pa say ye sawiare amasade na firu so no e faith homeopathic clinic me so sadie we e ba e kankofo bebre ama ye de rubber asemema bebre mememu a enya asem kitwa me so say de be ya wontena na sa oha we bi e meda so nti no fabra faith homeopathic clinic ye be gibre ahwe ni paduanim ye boost liver function ama bibibia etumi aye kama ama na apomode no etumi awie pe oba opa wo more than 40 years ye hona obi a wadi 47 years for the first time e wona brabo no aba faith homeopathy abenya nyinsen etumi awo ama enije abafie obi ho anu a wo pen na wo na teko ebi kura fe na osika ba opese wo dada ba ne mama ba but why ya ema tie obrebo no ene balance ade bi efen hormones na wo ni paduam no eno na wo oba e produce estrogens na ma wonkosua to ye nti du time a wo to nkosua na wo ovulate na wo estrogens no enye balance na say hormones no enye balance bon se nyoma enkoye ma sanso na bema ho nsu efen testosterone no eye ni hormones ene boano ma enkwamo abam nti ene oba estrogen ni koshia na nyinsen etimi atake place tie sesa ensuo we egene a emfa ho ne sɛ de osisi mu den etie awo pa efe na wo de ifrim etimema bebre na tutu ogu dantiom sisi mo de obo adwuma ma na retiatia mu to onim sɛ eno ano no oya ade but ni refi sɛ ni hunsuo na eba ne de agene
agene wonya azoospermia na say oligospermia enti emfa ho ne sabi usisi mu odenfa awo de oni awo ni hweye enti so pese ye boost nkwamwa no na ebe match sisimuden no na tim de nkwada ba fie de a eye Faith Homeopathy fa numbers we sisi a 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and also yet go line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 yewo komase ahene makokobin 18 mo honoma baby bia ufia oba bia ufi santase besna koboase a usu besi wo ahene makokobin 18 mo honoma so won kran na we junction e wo Santa Maria honoma kofodua fonya enko Landry Managers Road Poly Junction so wo takra there Anaji Police Station che honoma bogoso fonyina yewo Old Aseda ewo boga abronsa na chi honoma udu bogoso main station honoma odo bisobia se open Old Aseda boga abronsa no honoma enewo yare bia aba oni peduama etetel bema wo hu se wani ahase eprunsuo oba wani ahase eprunsuo oposa wani no eto da bia na ye se ba bia wonu husie bi na mo bat da bi e wonkwan wani so na hu sa husie no ensuo beta wani so oposa ekekawo glaucoma research say about 9.7% of all glaucoma cases are leading to blindness no osa enye eno tu hu sa ensenchene ya mebobɔ so yi pe entempa Faith Homeopathy on say ensuo beta wani so oposa ekekawo etoda bi kra na wan hye spectacles awiabo a untimi mfa awianim papa mesro eye Faith Homeopathy ya give best alternative treatment for the eye ewo Africa West Africa yemfa eduro bia nso wani ne so bra ye maw enu kitwa mo atafre o pressure no a raise ko hefa fabra Faith o diabetes sugar no hefa na akodru fabra Faith ye de botai bia si enu say ye ne WHO aka bom say by 2030 ye try say yare FN hepatitis B ye inflammation of the liver no ye be tiso ama na ba from crash enti bi entu ase a enu ti bosomi we ye liver month be chef diem ye scan 36 nerve endings ye check hu nsuo moja e de atwaduru ama wa pepepepe yare no kwa biom oba osfiti kro twa so amasabi ukunu bakra na wudwane nka so de nka wo adwuma ewo mpa so kama but enam sa menstrual disorders niti no ene ukunu ba na wudwane mesro bra na betena vaginal steamer no so de vaginal steamer ba set infection na disadien yesimu ni nyina ama bibia ye rese kama say hausa for na ntwina ma ya che no timiso fa numbers in the safre 0244 58 38 59 and also your Tigolano 0275 96 94 14 Ebola yeah so ya papa bi ewurem sofo pa ne enyasem ketwa ono so sofo nso ewo bi a ode ono so ba de eba na eba sem no ena me se ahwa case we no ne bedie cause adansefo a epu ba sem ehunu manya ne tie sem se sofo yi ye papa sofo yi a wawuramu na kwaedu o mo bone se sofo ko no so ntumi nware sofo maami biem ti se ye no kore se nye no kore ye ba na no so ye hunu no kore wom prophetess nyame che baso abofra ya ben wo mfinhia ni mudi obi a che wo wale wo edura na jo bi wo da okutapuma obekotumi abrochen krata sem ya de bi da so ya bo ni tadua prophetess nyame che baso we ebra kore nyame de ni kono ho na ne nkasa freno na obeboa papa Kumasi ne counseling 0535897669 na give us pickups ye give us me secret no be ma udu se na de ugine mo gine mo yi no ba na ni ha osimoyi give us co caps to I give us no ne ma ne mo mu sa no so ya de so ya de to gine mo na jai give us about malaria typhoid joint one what na give us GC mixture and also SSC etunemu saya di 0543222470 Dawood Dr. we mi penase mo woni mu de wontumensa Jimmy kwata no ne adwaman dia ka bia dwo so krapa jade
yadie Dr. Kwaba you 360 0241244012 power specialist ye mame akosua adua ya award winning mama nipato osi fatty liver ka hu tuomirika appetite is mame bra compose uko enu die egu ni pe mase na power special hospital obeboa ama ofeyase Lake Busumchi Road, station no just open 0244-544-422. Grace Gifts. Abba gifting. Ane Grace Gifting. Me pacho. Papa we. Mami Grace Bodu. And what you say na chiri what it ni panti. Ani ejai sama ni beji na chiri kwa na jona no aye. Tinema. Enya sam ketwa kwa. O se asusie de prosi na chese kwata. Ene achacha ne kwasem ene enifra edimfie edunum eno de womonsa da bi tie yade ni eyi ni ane deprosi ene achacha ane enifra edimfie hia no dudum eno de mfa ba na no twam dia say stroke ne kwasem hypertension ka hoin typhoid obema kakoshim ona tata na mani sa yade aba oni peduaso na opaye fra wo badie na se bema wo bema na fon oba wo ba ni mu apie vagina steam Otacruz obeyama Otacruz ohim school junction off Barikesi Road and Granu Achimota Petroleum Bank Hormone Family Life International School DMC 0543 200 21st clinic sciatica European tour European Europe Krobia na doctor why na just obo sciatica omo bre na ye be hwere mo bukuntu ho odi for problem di akire ye be massage 195116 TIME Pebinanom malaria netibidi wanumu atu many pedro na kama time HA etunsa wansa wadwiba krosa napoli ona ho bondo do ko ne ko pefesisi wa himfie 17669 kangen numusio na onumusuo na onum kangen akala drink water potassium aboni pedua no efentini efanompe many pedro na kama onum no sisi woni wo ma pefo ene bakai mo fanye abusuo na monnom ne beboa road about route nkwanta no 0241449191 Benjamin osinye wonu bon halitosis mesi wosi ase no aye kontomilo ene maba woni pesa osina from so dodo ubetwusi na portion yo kuma sa the production total anyo ba ko kwa what match na kids 055 koyo si ye na mu apa judgment dental clinic BBC penam papa we organ wo yo ba mo nu ntoso wo ye be ma ya we na pa ne mo je ni efusane ye benye bia ma wo ye fried rice aton jollof ye ba wo to party engagement Boris beef chicken come on 054444 BBC proudly efie akoko 3P garlic mixture eno de ye de aba ni pe bia 3P eno de ko pe bi na no fesi obusu wo office ho o kan ni e ye 3P garlic mixture ye wo pe bi na no baby a o man mu baby a ye toa ehwa epai itini ya kokko eno de ya penso no 0248928824 midimafo eba hospital midimafo tamu da eye tamu se midimafo ani amawo mi na me ka kire ho wa biu midimafo ya friend wasi 1 week diabetes 2 weeks prostate anymore ebu akwa wudi aji bolding oso ndo the time ya dia tebra papa we sa ho ya dia nkran manya ka ho kuma se webo akwa awogo ne kwasem modern so be se time da so po ewo hwehwe de kira kwan no be saw ya usisi achia ana 0557272215 midimafo eba hospital oyarefo ai udimafo eni amawo eni weni bebre pa na so doctor de oso de ta beto ya de na aso me pa cho ma papa so fon transema na memla abrewaso papa so mjwen kan wo pacho ya no akasegu akasem pacho odi ndi sen kezi asoro ya fem odi ya bono papa ya bono ya fem odi for ya wa chama
amantro D4 ya wajemai yo papa mpacho ba me show yi so ame wo Bible me wo Quran bodu ya bi focus ya na snap de na ape se yo D4 iti eno de D4 de papa na masesa D4 ni bitumi ji bodu ya nti ayo papa peja bodi ya me D4 ya wajemai kra me Bible papa na no ama ne so kaka sa asem a me Bible sa asem a me ken asema me be eye no kretrodo eye no kretrodo mi niftro onyame boa me papa wadawroma emsa asem ya boroso a ba bia edu akodura ne se osofo se onya ne yere na woda so pe ne yere na me dia me ka kire ni prince awade ne ni ho ebe ya onya ma me kwan o megye na nyene gyina no na ese asem no aba wo ho mo sofo abetu na no mutu se ontumi nwale ma me bim no nukrem ene ye pe adawroma odifo yo no kole ayo abanti wati oba minas na edinka na neni dinka bai obey ni dinka obey pepo mama ni se okunse won peno nimpisa na nese adai no so won pewo no so du ma asemko na mse okay obeka cheme a mate tena me nua ba we no tubi ene me nua kuma so with me so atubi na me se ne meto mensa na me da fre abanti na me to mensa na me fre no obai wone maami ne bai na me nua ba ene me ba with me ne etanase tetase ena me de atuni ni se abanti me na nei abebo mama ne se wo se won wade ni bim na etesa na se entesa eno so jam was papa etesa me wade bi osofo ibo ebe ka kire so onwale na stine won wade na na bi me na be eto me baba ko me chito ena wo se sei no se me se wo na na me wade bi ma se bisanse asema ka me ntini eche me pemu ne kwe na me se bisana wo se me se wo na na me wade bi oda empensa ne bisanze adai internazo unwan bim no wase wande che o maame ene mina ne maame ne papa wo asana asime wo di wo mu wakaka nto dia wade no won bim na mse okay so ka sa ahyeme dia ene kofa obusuafo ebra isanse wo beja wade yon kwa na bai awale kura de gunkuro wuyi nipa ne beja wade kofa obusuafo na ne mla me ma na ochi na blantens papa mama na ochi mienu na so okay wa kamate na ma na ochi mienu na ochi mienu me de ma no so ya bante na ama osofu ya ama wa ama na me wisi tab kaka na me sama na ochi betos henso wa ama na me felo mobaso fe mobaso asema baka je me se wo maame eyade na so okay na santene kwa okaze usha yade so mama ya dia mate ene yen hwa kakara tumi tumi sa bebo so me avena mente hu bibia bi ena me sa afro no so mama hu ma avena me tembe ode kompleba edidi mu kwa na ede was ed man cho me nane o papa no mama ne diska edi baba ante to ababa wo to janti shukum na saate dia woso maame yade dia ene mesoma abaye minane o papa na mesoma o papa ene o maame se monko abante no na monko agense enka maka no da bebu sum be mi ense ko busum mi ne fa wo mayo o mama kan agense se wa ma min kwaya me den be faso na banti ene mami mami rules no ene kwabna ene abanti si ti won atem papa sofu ti won atem papa ema masen e freme e ka chem na me sa me masuma wo no se ko ka chem se be si mi hia no wo koye e bro afi wede bom waka mate na me ka chem mi nuabe ti mi nuaba asema masa ka che minu eti
se me nana e mame me nana so obeba se woma afi be me kakare bi wo ha me se me nana yi waba na me se na mame ade wasi mi kuna abro me wasi me nkwadia me se me janze so wo nkwadia ene obeta ha ewu ti ma wabro me wasi sofo se waja no na so so onsko no so nkwadia obeta ha ewu obeta ha ewu ti wabro me ena maba na me se sa wabo ena waba wasi na ka che ni nya beze mo fa nkwa dokota ti akwai akwa ba ekubuna ede ya wa ya de ayese moso ni ma se ni kwa dokota ni kwa dokota na se okay ho bawa me ma do fa na kwa so ti ni hwe wa ma ne ho ba na se ni ya fa nko osompa na kwa se buru no abante no wo so jam eti na chese papa fa ma de premier wo se won fa ba sa so pena sa ka ho yo mama ya hwa de yese e buru no ho pictures wa ha bura o buru sofo buru sofo maame no mama ya hwe video na aya mama o picture no we ye no he wachi wade de na ball sa yoso na hanso e wo he to wakame ahye fom se na machi ntoma eti ho na wo bo no otwitwa foto no because waka awo usole na ma obi da bi me ade chi amba na nam ho no twitwae so chasa media menti ase ne se awade no ompe but adenti na ase wo pese ase me mani bi la mempam je meye wo no wa na wo beko osofo yama wo nkuma ame yo oman no mra wom opema osofo mu awabro yiri wadie evidence base ye nyina die ani ana maame no no akoye no de no akotwitwi ban aponche mbam de wo baba me nko computer so adwadi me se asem we ene ye be wie tan ana adwo tan ti wa woni di ye no show sapo musu ye betre ma na abanyumire tan enko computer so adwadi me clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu agidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Yeah.
3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma nofo. Anase nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratoyi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. So what about what your papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Pema wa won din confirm na won to me bread my din won pem. Give us P capsules. Obedu was mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Master mama. Are you from? The na follow me see baba chiamu a ese nijie. Musano. No. You never waka wo. If any give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di di wo ni pedwem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. So go ye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules. And men what if you do what you do never give us core capsules. A painful a batter one more menu for an inquire when if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba ko woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe san kratoe mu agi atum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade enu hu dwakase pa ne Nikodi brew. Yama mani mema. Koko ni sisi yari droke simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na meyu. Na Edusa ya wasese me brabo we. Sweetie, maybe come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What ya damn sorry. Obie timinumbi. I just a painful. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA agi edwade nkratoyi atum. Wa fi hwe sama ye wutna we emme mane hu se ye ka no wasam wo ka sa papa kesi ya no ba ha na ne nase atata ya okasa no de nsa katana no no ame but we de ne se sa papa no ma ti de mo kan nyina Spanish garlic mixture ene ne capsules adawroma ena mama pomudine sa no wow why you nice and kasa Spanish garlic mixture ene ne capsules eni ama why you kama pa eboa mo boje di afusane wo nipadua no mu na aboa sisasabro awotutuo hypertension ete cholesterol so obi otadwo so antentem pa gas gina yam ema akura amane amuhunu ma fichi kromu nyina atuatwa obu akura wadware wie no afa na ne ho ye ne hene enti asono Spanish ginkgo capsules hana Spanish ginkgo eno de ye nnuanu nura watwe free ginkgo biloba ene soya oil mu ema wadwemu so da ho Martin say yes say anti aging ena ma good retentive memory na ye ton ne hene Antec Herbal Center for ena yi enya na pharmacies chemical herbal shops eno an say mo frɛ 0266 11 41 11 apemfu abato mo manufo no kwada wo ne mfedum yenu enka ho FDA agi edwedie nkratoyi yi atum Ela wane
na ekase. Fifiri obese na ekase. Duma chede na nyi so nse yere hyiren. Yere hyiren ampa. Nti e pese wa o he so wo di hie bi so ye de o hyiren. Reality show ye de aba. Wa ba fa no de no beti mi ayo. Dear talent na ho. Say ye nyum to. Got me down to yes my body. Oh baby girl. And for say, Sashi should be up in the middle of the wrong one. That didn't show for. And I said, it's the show piano. Then person can say, brother pick a form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize will win a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, pay 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL phone number 024 921 6952. Abusia yama ho akwaba na de asi no me se mu nyina mahu osofu yima se de kwadu aba aboro ne yere na chi nyina gina moja oso foni ya ohunu yi eye toro ana wa na usiba ma oba ne saman na chi gina moja no na kwasem ma me pa chopi abufu de bae ma abobo no na kwasem tende ogitum me ba chan se ho ne de enkai yo mo me pese ye ko se asem no amu maami eni ma e ko nyina kire se wo so we de ho na mi gina wade no ompe efa nkomene ka se na wa sole man bi se wo mo babo no obedan be wale no waba so dem ho awo maami wo me asem yi ni tofa bom wo na nei wo hwa wade obe wale kasegu akasemu no Sakwani aya be ma na o se wode na fa so nti da wade ni mum die menyin ne tudia na person ke ye boa edia na person wo dia na person ye e pa cho be ma e dia beto abusua anim se won ware ompew be bra mo so abusa na 3 times da ba ko no wo yare me bra ba ko no wo yare ko kan no e ba bomba bon wntimi enya no be ene ma na da na una na e ba 3 weeks ni ofri ni kun aba na waje na tena ho mame me pa cho na ni pe wo so won pe wa bo abu ekum anti sei metimi amana asana edem ho abna kokono debi me pa cho eni ti na ja waje wa ade eni ti na ni pe wa pam na mse ni wo pani kunu ni nti wa tra ho ama eburo ya makora no a enka wo benka wo ma na be meso so wote wana ne oni da atam so kora wo tu agya wo dem ho tina se wonya na dwen so obe wale papa so for tu agya mami wo tu agya ne dem ho wo se edan no a o mo ha ne tam so a obetu agya timu an wo tu agya no na ipa choda epe no na awade a epe ebi owo me awo asa we jigase woni mi di besi ani ura gabi makazi amrana me pese mi ti kazi ane o nanka ma papa kora ntena se na aso sofo papa tena se oso wo tena na kazi ametra na me pese me ni omuwie ahano na afi ye ba osofo ne yiri na ye hunu gina ye si ni ne na obi akoma to ne yam ene sina ade a odi aye kezia ade na wo ka kire no kezia me pa chew me do wo makumam me ofiro odo ne moma bi enam papa so na ma we nyina baaye me sro se fa che me dinsi bi na giant tete me pa chew mate na obi se obi ya papa sister na se wa nyina ya kwa no tum ensei ni din na sa de no ehu ene wiase nipa nenam ehihia nkwanhia bebre na monim se sa de ntia cause nipa de yaw kasa
oso besum se ma ye wo papa na wo se wo nyima ye afa bone ese midin wo ba watimi agina wa ma se bi wawo na ni tua wate utubi aso ansuo esi wo honema edi adia kezia mesra wo ma me fa che me wate enipa ene efum ti na sam ne ba ye frem a na mo ma na ye me ya ka wenko abetwa nwira bira padi esumuso onse ne etoate wadi bem abra pampa chofu akakra gu ne so adi nkonim edanyame ase fa gu ne kom kezia fa cherate eti me pato mama se mami unini ni asem me pato de woku ana one no wase se ho ene ye behwe awade no kwa be no de wo befa so wo sum wa moako ana se oye oden because dia duru no wo do bi anim wo boa wo mpew ye ja wo so nkwa wo mo ba akoko ntokwan ba akum ba ako emwa yen me pato echamfo ba na wo bi o echamfo ba se yade nyina ma yade nwane enkasemu yade uspana code no nsano na yetiti wojo ho anye kuro bi atugo no ria nyina betuase kuro no be miama na wu achamfo ba yade nyina sifunwi ebikane 0244988004 we ye golden dior feminine golden dior feminine ewate me say e ma de wo ye siesie e ma majabo me bo e se na bia piaro yo central yo lavender yo yasu ama manu wo ye kama ye ni kura beti bia FDA na ase o ha ye FDA for agiatum golden 0544 washing ye be washing and no mo no sanko ba be sra yen o case we no interest you Adasa travel services me kwa bro na wo America lottery ana ye ko 2024 2025 me pacho so be hu me na twa tikitiri aka free ukodura adwuma wo be ye be abedra be so na wo ye geometry aka 0249714368 me ko Canada me ko Express Group me ko UK me se ma shame t-shirt me ko New Zealand me bag sie ya me na na abrampa ye ko kusua de ye ko bomo 0249000448 edusana mami we yo se madansie nie eye edusa ko pebi na nom capsules ka hwan mi pacho ya mutu ko de ke ka de fu moja de ahu twetwa woto oni ho na de twa woto ntimi sase eno de enum malaria malaria edusa ointment ne twetwi na fei wanum edusa natural spice drink nya dansie yawo Swami magazine macro inside Gresham station 0500-110-115 Spanish 3 power combine kase no aye Spanish aging mo wadrin be ye dwumade Spanish garlic bi woni mo no no cholesterol ne koso tanya cold halitosis wonu mo pampa dwade a wo de kawo 0266114111 oboy by medical research center adomanu fifrete o se ko hoy tutratia na yade no woni uti me patch na woda sata preka se powder egunkwan abomu mojare ovarians 0249 we pim for kwa no bi the beboa osofo say asemi mami mebusa na nasi patch awade no be ware man patch me nware bi de intede na apese papa ye boa me patch osumi no ha me da mama na oni wo ma wo hwe ne ma me pacha no hwe ne ma yo papa osempa so wan be me ono no nsumi me wan obai ma wa buru oba sei enu nko aso ye de ba me yache hwe osofo tia asamna me ka cheo sa evidence we hu se wo di me ho agro sa case we wa me case wo asole dem wa me ba be to trust me wo ka sa gro ne edi ana wa bo ba se me ne chegina moja wo kura evidence wa be gina anu akasa se akono pa wo ma mi hu no atu afiri mu e de na akogina so ne na kwale a onu be sumu wo Daud would let us see. Na ye now the was why titi gro ma fa kokodru fo a wan sore nkọ na juada ye nyine be sia jamra hefo kasa gro ne adi Daud papa asebo okay me that's papa
Jumadi no so ayɛ de ye papa mesra eso ayɛ de say na me kanfo Dawood Herbal Hospital e de amount mesra pa se bomoden se ode ani e be kire Dawood Herbal Hospital bomoden se obetimi aba na se ne eja sofo ama mami na chi na aye yi de adada moja yi mami kanfo Dawood Herbal ointment emfama e be boa pa ha se wo hwe TV no so bon se e da ho no pebi na fa twitwi wo kama dibi twitwo we de anim nyina mampa cha we de an be your form kama afi wo da obetimi ada sisi aso that nso yetu no funtinya de obabu biem enti bomodin a na pe Dawood ointment ni bi enti wo di twitwi no na wo de 360 capsules no so na wo no bi o memene bi na wo de ointment ni etwitwi mesrawo amanfo di adanse e wo ho no ebra adwen ne ntiase so ni nyina ne se ade a Dr. Dawood aka ho ntam ne se won sesa ne nsa no da enti nubra ne hahama nua hini na wo de edi dwuma no eno a na isi oroda so ekeka bom enu nti ana amanfo etimi di ho adanse ma ne boroso na wonu se okwa University Herbal Department wo mo se aduro bi ahaban bi no e wo 99 medicinal properties enti ana enya wonwa ahaban bi etimi se yade bebre aduokono enkono eniti ne ede na dipefe se eya na manfo from so ana bia me nufu na ya me yapa meti ointment bi srasra so no pains ni na ekọ obi kura se abadam nanso abani na ahwete enye ne purpose no enye die ntia Dr. Dawood oye aduro no wanye ne sa wo ye se yemfa ntwitwi yaposo yesisi ye honam ye ya ene ade nanso enam se ha ma no yusu no de dwuma no ano odinti ana ebu amanfo etututu omonya de wa bi a eya na ebu adwen ene ntiase so obi kura timi freka se aduro na kasa ma munnim die ntia mo ye enye sa o wono de aye bibi eburo no so eniti ana wo kasa asem no mesrawo bomodin se onso bepe Dawood ointment and 360 capsules ni bi ebo adwuma style bi Fred Dr. Dawood our 0244 8864 370244 8864 37 mesraw me ma moya masom madwuma no eden taxi drivers trotro drivers a wutie sumpa sisi a mesraw bomodin na kopa bi eye Dawood ointment and 360 capsules eye adwuma papa se dom yani eye adwuma bom baby biara wo bi a woteme nka mesraw bomodin so bakwa kopa bi na afa ye tenase biem a wo de yebo bebre efri se aduro no sabi obi nkoto obi enka ho asem bone da obi enkoto obi ni ho dance bone da wo bia ka de aboroso wo bia nim de ode eya eje no mesra bomade so bakwa kopa bie wakwa afuo maba no wo de awunya dware wie pe nom capsules ni mienu uwi ate ointment ni bi na fa srasra me fa massage fa twitwi aposo afo be da na ho ade be che no ne wasipi asitankasa eya dro papa mesra wo frɛ ɛwɔ 0244 8864 37 afa mami enkanfo Dawood Herbal Hospital enfamon eho me wa dance kese pa de bi obi ani me tra ba bi a meka minim de ato me na enyankopon nam Dr. Dawood so eje me na makasa me awuku minni adanse krumu da biara danfa so be na menya firi so se meka kyerɛw na wakwa se wada age ne usika ewo ho Herbal Hospital na edo so bebre kwa amanfo omo na so mu up to now unwu ye omo ya ade so omo nya ade anka ba na anka bia wawu adum pempen so obi tu yade na se ma wo maduro no omo de so ano ma se ne obetimi atena se na ogefo na anka sababa wogefo ne Dawood Herbal Hospital mesra ko ho no ntu yade na se ma medical ka se munam nipa wo ha na se mokɔ Dawood Herbal Hospital wa minim se emu aduokunu enum de amensesa ma no da 95 de mu benyama yaresa efri se papa no eya ade depend on immune system no se ne wonkwamo na wo mu no wo ma ho odin esitie eninti na ebi de na wotwemienu ebi de abosome obu abosome miensa wa wo ba ho bia onim se de mekan enokre sa na Dr. Dawood be ma ho o se bia wo de no mehwe obosome miensa wo de mehwe obosome wo mehwe obosome mienu ebu okra na wotwemienu na ne ho ato no mesraw papa ne waduro yakaso obi waduro pa wote hahama nubrase a eye Dawood Dr. Dawood papa ne tiase se ni wosi sanyarwa no oba yo disi na ni so se emma sabi omunya wo omani abre pa bi no obebo omanya bi enema ni di adanse emma sabi wo mo mema isem ekofom eneme bra bi fra me wo se no onim se ne yire kura sabi watu na duro o hyara che ne yire tena wo se oba ada amanfo keka cho se bia me fa wachi ana na wakwa bibia tia me ana nam se da bia yare na aba
yare na aba Dr. Dawood babuao Dr. Dawood babuao yade bɔne ba ko ne din dada syphilis di otimi ye wo nipadua no mu no di syphilis betimi aya wo no wanhwa awura be ho bɛka sese bi obi ato aduro di syphilis be ma wo ho na ma hyehyew se de betia ma wo hyehyew wo tirim ba hyehyew wasom nyina be ye hu bo se wo kon nyina ya stiff no edum pampanso bi syphilis ehu pa ebetimi amo abodam etimi twa wawo Mr. Syphilis yare bɔne enipa pina se bi omonsa omona ya dwodwo officer we bi osusu se stroke yade na aba no so nye stroke na ba so syphilis ana ye usa bra na be test no bra Dr. Dawood na be test no no onyi wo mfiri mu Mr. papa no ya de mentra ani adanse krum de mahu na meka minim se nyobia na kɔ hɔ a ne ho beto no da bi meka sa akra no mabranya me menka sa da na mom fagidie kɔ minimo bia otu anamon bi me advice you say ye bi minim ni gidi onya ye papa no ojaache ofi konfanati abroda yare paso no ti Dr. Dawood nka ne de droben katita to ne bemam osore se jarabia fa no ho ba Dr. Dawood ho oba ya miam hwe ne sanam se na wa ne tu saafo no ade a wo ye enye biem da ono ose oda ho no ne ka ne se wo mra na ho no oba obenya na isa ani je sam ne se emra Dr. Dawood sha ase so o ma na duro no na wo twemienu pe droben ni tu fi ne be mam na jonso ni di so tatata ko so ka ne so onyo so hu isa droben na tu na jonso ni nam so dia Dr. Dawood timi ye no papa ne wa duro na onimu kwan a ye fa so te aduro no Dr. Dawood nim kwan fa so te aduro ahaban na obi akọ no onu kwan na timi ka se ahaban we ye ntene time sei ana haban no kwana akwakwate aye sei efise bia abakokra haban na wada into the force ekwakwate pebe ne ya oye living thing so what you say sanya wo da ne enya no ahomate ane ye fra watimi hyew no saa wodi wakwakwate into kwa fa so te no enya dwuma oba kira wo time sei ne kokkote no enubra ne haman ne time sei ne di se wo kyerekere no ana condition di se wo di hatamu no so eni se gu awiam ye se hatama ne wuntena de kogu awiam da bi wasifa kogu baabi a afebo se enyunu na bebo ne kakra sa ne mu awo kama na aduro ni nyina ginam na wo de asayade mesraw Dr. Dawood ya ade o ya ade papa menti metra mayi mesi aduasa mienu mesi trodo nkyerɛw da biara da metwa ntro ama wo fo wada age ne wo mre nkɔ nkɔsɛ no frɛ no e wo 0244 88 64 37 0244 88 64 370244 88 64 37 de bia me kam se yade anka wo da na obedi ntro sa yade aka pa da wo ho wontra wiase ni ntro da biara da yade aka na wo ntwetwede apa yare safo na se wunya jefo a ho na be say yes ano odin mesrew Dr. Dawood aya jefo no obaboa wo ya kan say ya na sabi mani je keke ma ho a Mr. Doc, debia o PR ama no dia fra me keke me ba ba ye ho advertisement. If say me nim dia wa ya ama me. Sanya wa, me ana na me pagya me ma me kodware no. Me ana na din say debia be hwe o ma me adagya mu saa say debia wo dware no wo ye ni say wo ye. Enti say wonya gyefuo bi na so soa saa de so we firi wo so a ho. Asa wo de ani gye bi na kasa, wo de ahotoso bi na kasa. Me nya na ko bia betemase na so ya adwun nyina anya pe. Masraw Bra Dr. Dawood ho ne number no misisu bie memra so 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ohima me da se ono so be background o kan ho asempa so chia oye papa me da se Kasakama. Me pacho Bishop 75 ya wasam room adisha market. Yo vengu asafuma mi ko na sum 0598 ni sisi ni yenwo ho sofo ye kuro ho na me ye yire no mo Ghana Grove. Adwuma ye abrante. Adwuma ye na okasa wa. Adwuma ye mabawa. Ni na enko ye ni mfafo no phone number 082557775. Lawson Beverages Company. Man capsules. Numbi na obi dile oba nam na boni sa no e ma de odun so a de wato was na wo se 024 Johnson kwa na ogina mu so a ogina mu yie osofo me pacho say
Mami, ye den. Adawroma. Mama, papa kasa wa mama nya no. Ah say de ebudie. Papa say e no kan ya wa nya no. Ebudie me ba no honom e de. Ah be ka chen se untumi nware bi. Nya no kore. Mami, eno na me wonchire mu kakra no. Ni ntia me call no ho. E ko to nanim se me ntumi nware bi mu no. Eye me ameyere. Ne ofade ne ko empaibo. Oba ya rasmo be ka kire me se yesi o maame adane kraman esi awade nim. Ah, that's ne ofade he. Ne ofade e fa ni poku. Oni ha entisem sa na wo de to ne so be da yi na no. What dey ma me chire mo kakra bi ho, me chire mo kakra. Enti e ba ne sa no. E na me ka kire ne se na o maame e da so a o ye dia awade no oni apre a ene tsade a me ntumi nware bi. E na o ka kire me se me simi ntumi nware bi dia obekọ akọbọ o maame amane ti e kwa sorry na eda ene ni mpanyifo no eda panyini no ene eda we ni asofo no o de to manim na o ma yetena se ne kan na msemate ye ba ware enti no obo maame amane na o maame sise sade onkonkobọ ne o fa amane o kumase ana o se onika eska no obo a so onika eska ana ne papa na oje awade na nya o papa pa no ema ni sika ese wonko ti maame twa so ma na otwe beto so na on pese obekọ na maame tata na na okoye ti eno achi no na mo frɛ me na mbisa me se na ba me dia beto manim na etise na me se etisa na me wasem ka na o se yenko na yemra na otwe so anu de ese papa ya kan nyina osofo ne wa asamo a yensa fa yenko ye chi o asamo no waka asamo no papa ya kan de wo kikan ya nti ensa ma ho bi asamo na papa ne kan enye no kore ya nim eye no kore na ne nkire mu yo sa kire mu akire yen enu so de waka osofo onse de me ka ezia ne se o kan se me ka se me nware na me nkofa magusia fomra no ha me ma no so ma me yale e hono me so me ka kire ne se ansa na me kasa no nya ai mere maame ene papa because omo na asem na mo so na asem na mo so nyina ne se omo so ma konpaibo a yese oba na ware me obewu eno nti na me ka se me nware na me enchiremu no papa so yese kasa ungasa o de kasa ano na me se me wo enchiremu no say osofo yi uyiri wo ye ne den be evidence be da ho a wabuni ye pega sa we ade we di ko gina court na bia mu a nya de be ka se court ene ma mi nkotra dem na wale no osofo a watimi abo yire ama na chia ise na sambare ko ka papa omenka ono e peyin se ya pe se ya se ya o ka se tempe enye hwe ene da so yi enti no papa sofo oba ne so onware bi mamate esrewo papa oso onware bi mamate mesum no na wako na makota me baby me pacho ube oso age obepe dan ama no o mani nti eye bana baby enkola ndi o muti beto baby enkola ne wo sesi ana nya de e betumi ate wo se maame ne hwe ne ma maame ne se bia wo wadwen mu hawo ya de bi dan so wontumi nya ne ho adwuma ena ne nkankitu aso betumi age wade no to wonyare oni adwum ha wo modam je se ope baabi ma no a obeda oni wode wo ma no beda mate no wape sika e de asum no ba che wada wo no ma ye nyina nka ne mu tete nkra ne de na nka mebusa obetimi ase bibi kakra ma ye se na ode ma no ada wo no ma okay also nware bi em dia na so obekọ dia me pe be 3000 amano 30 million 3000 na mako haida na amano na wonen kronati also 30 dia no odene e bi kakra wo de kwadwene hu why e go pema na awotwe na frey why enyina kran ni mu tete nkran ni ana na sina ka wo atwa sika bi anka apeso odema ka sen odema wa beboa kasegua kasemu Mamba cho 30 million no kan de menje. Mesi onyina nkran ni mututu nkran ni to nkodwene ho. Me pa cho me de nka meji 500 million. Won so de any pan dia wa kire ndie wo wa hu bi da. Dia wa kire. Me na otu okra na ase je bi die credit. Tenti na me se hu a me se ka krebe ye ma. Me se ka krebe ye ni ti no so won pe me menko. Enka nyame ya adom na me yi record na ma mo boy ya. Wa asem a di ja wade a okosa ba. Me nya wade papa. Me se kwa wade.
Me ma e bro no abom ne de ma me nwale bi. Afi osu nya wa. Na won so hwe wa no yie wa no odin papa. O sa so for maami we. Wa no odin. Ma me nkasa o ma. Won kasa wa no gbegba ba tra won kasa. Papa e bo ne la pay won won ka bi o. Eja. De wonim kakra bi tew na gro famrem. Tina wa kasa e beti. Na dia na e bo nyuma. Me da wase. Se mama be mo kaka. Am se me kaka. Para so. Wobewu no obo ni kurama ne yese de ma me abekani it is an etie dia honesty na no ma me ne so compaibo e no kan sanse mu ikire o e na abebo kurama ne e no so wo ho e no senti emra o kan no e no ka che ne se ka ofan compaibo no so fo ne die e na me so o sa e ne so no compaibo no ni me se bia papa no ebe ma o ma me papa je ni wasam no na che se ne si na ebe bo amane se ni ku ni ku so onwale ni biem wa nka se niku o se papa no se onwale no papa se no papa ben nya niku se onwale no onwale me busa ne se e ba ne se e no se wono bo na mane se ne ma me se won ma nesti na ma me kompaibo na abem se awala ro tia se no ansa ne ne ma obewu tie ahwa na ehia so Ernestina wona wo kan sa asem kire ede e ba jo eda no sama papa yi kan wo boa men kan sa asem no nkire no mama ma Ernestina no tiri moduo eti papa pen mu betu abetra TV so chapter wo ntimi entwantro entome so na asem so ntimi ntwantro nto no so papa nka bibia ma men kan asem nkire papa no aye kaso papa grofine kasawa na me de ni pasa na misuro wo ti papa panimu we betu abetra na television so asama wo de buy every day why obi ade a wo ka wo boa wo kwa ade na e nokore oh sisa wo so sisa usuban na woni suban so for maami azozo grow yanko o sere ma me ya chia wo ni watiefo sabre de Dr. Grofa Trance na ya de suaki tu ma mu amu heyi o na mani bi afa yenua ma ana ye ma menum ekwan ya mfa so omunya omesa na omunya pain yare wom enu ti atudiri menstrual disorders enti fre onua ka kire se Dr. Grofa ba emretie bi ye ba besua de afa menses ho enti fa phone ana o pen na twa number ye wi a ne ato ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32. You can menstrual disorders nature say menses enkoye is not in order. Na dia any order na ebetimi aputu ni order. Enye sa de Nyankopon ye nhyehyɛ nti asase we so eno abefa haw. Tibere bia no so no mgo fa magaduro no se de beye a o menses no ebekoye na bibia atoye. Efri sɛ wa hwɛ o menses ya awo betimi abo da bia ye ba ye ka. Nyankopon wa ma oba bia bonini na wa hwɛ ya o menses nti awo nya de a obenya bi. Efise Nyankopon obo oba na obeto o maame na asenga no kosua odi gya okwan ba asase we so eye 1 million
na 1 million when you 13 years na nka 300,000 na chise mu 700,000 ahye da bia egusu a ehye nti wan hwe ye edu how be bro sa 300,000 emu 300 and 400 pe na obeto enu bi na ode be your menses na ode bi so afaba nti wan hwe ye ne sa nkusu ewe nyina asa onko konfo se okopeba nyankopon wodi agya okwan na ode ba asase wi so ti no go from agedro no se de be sisi owudiem ama kakra aka no atimi a fertilize na abaye na se de make no nyankopon bo oba no wa ye osronko wa ma hormone stronko akase miensa estrogen progesterone follicle stimulating hormone sa hormones yi na odi betu kosua na odi bia faba na hormones yi emu etimi kosoro emu etimi ba form a doctor for ato ni dini imbalance hormones sa de utuwa ebetimi di problems bebre abro if you say a doctor for ye hwehwemu ahu say yi ema edubi esi ho a emu nsia ewo menstrual challenges nsabom hawo na sa mansia a doctor for chere say ana hwehwemu chere say ba ko nya de obenya ba enokre ema bebre wasase we so a awo ya bomu ana awo abomu enye bibia se omu mensisa omu amu ani ankon efise mi hu oba waba asase we so a wawo a wa bra wa mu nsa enya de esi kise obu nsa ansana wanyaba nti unsabuo na anko yi a saa na wawo mu so beye te mebia hwe go from agedro no se de beye bibia be fine sa emansian hwemu a kire se ba ko fibroid ba beto de yam enokre ema bebre ho a fibroid wo mu yam wo mu kra wo mu nim fisanya ade eya jiso okọ hospital ansa na doctor kire ne se fibroid wo yam no go from agedro no se de beye be siesie hormones no ama bibia aye fine hormone efeni estrogen no emebi ebekosuru bia no ema wo produce fibroids and fibroid dem kitwa bia eboa ema ni ntentem to no go from agedro no eboa ama bibia aye fine sa emansian hwemu kire se ba ko benya miscarriages eyade e wo ho ana enokre oba bi wo ho a onyim na asai ne de hyemrewa da bi eyewa na wafa na asase wi so eyare num go from agedro no se de be ya wawom ebe fine if you say fibroid da yem kra no a onyim a etibi sha yakola no na no ma bi wo nipa ma wode mu afa ne polyps ayesa abotan no tikosua ne betomu a esei num go from agedro no ebeboa ama bibia ye fine sa man say ba ko benya menstrual pain ama pains no be transfer dia ma baba ti abusuan bi wo ha efi na kopem na kanso aso obia won se bo mu hawo onum go from agedro no a esiesie ma bibia eye fine sa emansian se de eka no wan hwe o mensisi a unya ntwa bra ense no start enya symptoms e ka symptoms ensunsuan so a obi a watwa bra enya ahweka arefie kasa tenten ni nyina atimi ba so ngo from agedro no se de be ya bibia be fine we ya mame panyini na we ya baba wa no wan hwe o mensisi a wodu panyini siwe so a sa menopausal symptoms no eno so omenya bebre arefie de tikan ni nice wakura no hwehwe onu go from agedro na bibia be fine na normal bi ni nam ho formication asentete be wiwo saa na tie eye menopausal symptoms no bi no onu go from agedro na be boa ma bibia ye fine di number no ni enchiro menstrual disorders no emu ahodo na wo mu a watrumika akọ go from agedro no 0244 59 65 32 mu a mo hwe TV ne de ewo so 0244 59 6532 menstrual disorders ni wahuro bebri na de kan oba bi wo ha wonya ne mensisa aduane wontimi nibi nti a doctor for to dini ice cream period edu sa bre na wontimi ni dinti akono de atofia kwa na odi sa ma ne ya wo ntanya akese onum grow from agedro no a eboa ma wonum ti e ma sisi o ma bibia ye kama ya odi friend premenstrual syndrome oba bi wo ha aka na wotwe enenum ama ne bosom yina so no omu ne boye nka ye se bosom ya so obetia mu saa obekam kopim se obebu ne nsa efise mogya na eba ni mu ayidu eba be fa ntini mu ebe ya to clot enti di pain bebro onum go from agedro no bibia e fine a doctor for to ba ko dini amenorrhea na amenorrhea oba bi wo ha emfie dunum no mu ne nsa emfie du no mu ne nsa misrawo efiri busumi mieno kodu busumi miensa umu nsa yare ko hwe grow from agedro no se de be ya bibia be fine your dear friend metrorrhagia tot ne busumi ne so na otwinum eba ne ocha na atwa obi de na otwe obi de na otwe mienu yesa ne yankopon ye no busumi ne so na otwinum amakra nye nanum num grow from agedro no ebeboa ama bibia ye fine
Oligomenorrhagia ono de ne bosome so a esom ko ba ko bi wawie ti bosome bia ohu ne ba ko enye numgo from agadro no your different dysmenorrhea painful menstruation Saba no na wo adwuma mo ntimi mba efise wo sedem of fe ni na kokomo po eyi 2 o'clock ti nya ade obenya time no adwuma onumgo from agadro no eboa me bibia ye fine menorrhagia yare bone oba bi wo ha ne menses ma eba so a entwa bosome no oba guso ye ne menses bosome mienu obi wo ha gise de ne hospital ye rase no efise moje etu no nyame an country mu a edi wo ne beba obi wo ha gise ye de panie wo no na doctor for wo ne panie ansa na etwa enya ne papa no numgo from agadro no se de be ya bibia be fine endometriosis eno ne ma menu friend anidane yare ya bie pa wa wo de ne ho ate nti wo ye o message na sign na chikotubes no chikototubes no a utukosua tumu na asai wo ne be ma da sperm no kotomu a na sha asai e sha wo de awo de awo no onya bi yare ya ye pa da bia ye ba yetu enu apa no fo so mo use contraceptives e de bo mo ban no ya ko doctor no nkire wo se we na ne omoja befa wo de bo awo ho ban mom na emom wo ahwe yi a wo be wie menses na emma saa na be wie so na awo no so ma wonum gro fa magado no a obo a bibia be kama dab se ye di koko na ye adro nti aye magado soronko ti wo ho na so ani so briu num gro fa magado no wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma wo ja ho wonum gro fa magado no a bibia ye kama wakoma bo pari honam nyina ye wo ya edura na dwa wontimi nda aduane siwa wo simintimi ni di menstrual disorders ho asem ne ye kana infections wonum gro fa magado na infections wo ho ko ho na mpompo bobo wo na paya yare obi dware wi a na odi afi dwene ho saa ne ye ka kire wo se oyi oba ana bema na watenka ate ayira woni atenka me hrew hwegro fa magado no efise atenka ya de ede pa ewiase ade atwato a ede friend orgasm tisa orgasm no wo asase wi so no anya orgasm a heaven anya de obekobi efise heaven no ye de anigye ani ade de na ekọ ti watenka ate ayira ko hwegro fa magado no no hwemrew 0244 59 65 32 0244 59 65 32 so for mamnu nyina ni me se atenka ede tinungo fa magedro no se de be ya ubenya watenka na ba bibia ubenya duro ni bia to se ye pharmacy herbal chemical over the counters ye akasa so wakasa enama eton grofa no wuhia ka na tobi kanwa so betimi atubi aton na mom se won kramam ne patemu amesro ko kan shi drug lane kinswa keba tinatek nana boache angel rotary pass asama ekus pharmacy house of drug widama obenyabi amasama na heba post office opposite insawam nana boache sana nkoko obenyabi o hillside ana anti akubam sunyai cap heba moze ana green light tachimai abibidro depot takwani pc amonko owa asabidro fie bogoso benyabi wo wili keba takrade amensa obenya grow farm agedro no elibo odalo obenya grow farm agedro no cape coast boache ansa ana pena Makasim El Social Station sana wo wa ubenya bi 1000 ana obroni pharmacy tamale ubenya bi o PK Gombila ngo fama ye duro no ko hwe waten kamera uyo ba ana oba na o message nkoyi a mesrew ngo fama ye duro se de be ya beboa ama o message number enye sa awo bitimi abo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no grow farm agedro no if you say grow fine makes you grow fine that's it doctor I mean sure matari FF shemi free Anne's boutique when you hu so baby a friend 05 45 85 3608 05 45 85 3608 na so I mean touch nji a wo yenti wo de aba say wo be block so I'm run about to kwan kopim of o my fa go fenso any ade ni nyina ye be si kwan no nti traffic no said ye be ye nie mo amobe mo free so I'm run about to cut afo mampon fenso abripo any airport ni crow from ni nyina be fa CPC kwan no eno ene ye ya to ti san hye ye kire se mo hye ne nso mfama ye how bia e de ebeba me pa cho odofo bi edi na woda enti mo ma ye hye minu ni nana ya edisi pokua menene na radio e wo tichima no gaskia FM ena ni kwa be fa na kotra Belgium
India na wudi wa uda ni se onyame hira happy birthday ede mam nana ya no kra ni nyina rade mom ho ban eni wura Mr. Boy ne se so ma nana ya wate rade hira na birthday munum grow fa na munya tinka me pa cho so for mami Ernestina ti asema me ka cho no kwanu hwan ni amatawia hwan na ewe no wodi na woda esre nyame hira de ma no na me mo no ho ban mami etimi so for mami ase wo wa short no kreka wo so for mami wo no kreka so say ye ya amakezi aye wadoye ntese a wo betena ha wantumi amoso baako na bone a wo no susu wo tim na abekan onka no kore sese wo suban edi enti na enfa nse wo maame ba tan wa kompai bokra na wakote asem na oni wa bedi hu nkoma akobo edamane o dina nyame ani ma deny wa fidika se onka renkire papa wa bodam ene bebo ntima ka se ma kire wo show life yi na onka no kore de metumi aka tware difo osofo de woman tete ya wet kra o wasem ya miraso 10 minutes ya miraso kitu ebi wa eri asem ebiem na wo mesrese sene mameka se minya na kwan no meja na kwan na de mesre kakra ne se isi amene ne wonkra se meka se ebia menja na kwan na meja na sam na kwa enye fe mesre no onhwe nkla no mame na nyame ya aduma meja na kwan na kuma beto ne yele si nyina nkra ne mu tete nkra ne ti kodwene hu so afem wa ebre bache yo ate forena si emre ne ko si ma mienu amucho my lady medasi edurumre bi aya na ema se ye kwa wade na wade egu a ema ye bre yie pa ye me ya se ye nua ba yi watena ho ama na wade egu ye me ya yie pa entima yama yani na ho san kwan ne so saa amakezi asom okoso ye nyina ye osum hunu durumre bi asom bi ho aya na esum hunu ko sa aseso fu maami a wodai ya onyonko ba na ekonsuo ma wo kra wo mfele osofu maami a wodai ya onyonko ba ana enu aduane ma wo ne ukunu di edi ade na wonsa na edi adwuma na eye on se duru bire bi a wotena ho a afei no sofo ne amakezi epi abontia na wo yam hyehyewo ko so watwa saboni bi ato ho eso na boni bi anya de enim ti esres of maami fo wo yes of maami ana ngire se obi mla meso mo a afei sum ni bi wo ho no mo a sum a wo sum nu nti na ope wasem e da abeka se wo sum ni bi mu no na da ne nkontompo ne eturo twa ne etwitwa ntro ye de eto so eti mesre obi wo ho na obi wo ho a wo sum na we da se sum no eso heda ankowie bibi papa bi a jai ehu heda hia na mo so aye sum mo no titires of maami fo bi nom ya munyi nipa ye ne nipa ebre nipa bi nom ebre edi ba dia edi ba dia ti say the rest of maami okay da wo betena ha ye nua ene amoso eya me ya pa sister yet ni atena mama na wade agu because awale ya ye de awade nyagu ama ye bre papa eti mesre sister na si na se wo kwade etoso biemu a emfonso a wo ye ne de edi kan menye biemu na emom wo sonso wadawroma na wo kame wale no wale ni na wo boa ni nyina wa wuji tum se wo boa sebe mpre asahwe wo dress na wo de bae na hwa wo yere sebe ne ho ne ye bia na wo de ba enye drum na bia ya na enye wo ye ni ya wo ya wo dia wo ma ne ho ye fa wo ya wo dia wo kwa abonten ne ho be ya akọ no se de ma na wo ye dai wo hu wo mu abonten ti wo so mesere wo se de wo dwa ato ma lady ni akonwa kase ye die ama kan say sister Ernestina so ohia sumu ana se mpata wadawro ma de ehia so be ma sun bia dai aye adwuma na wa yiro ho so ahwe enkwala nko so enkwala me ensa de wo mu susua wadawro ma won soso wo so kwofo oba afufura de wo so ye ma wade we egu ye no ensa nko ye biem na wade gya de duru me bia aya na mu wanipa my lady manu asi medasi also my lady Blamwe you are diffo my lady also for the say ne na wi my lady nyakopon chane entotoye no so no watoto ama mama akọ baby kra na wo so fashion nkom no abebo amane ya na odi akọ wa dabi na so no pele be deny say so fu da you po carry wo hu we kra no betima ba say bia woni nsori makwa kra ye free a wo be kansam oh yes na ye besre ye meme binom na me de me nua sofo aka ho say nyadaje kofo ba ye nsiesie no ye mama no ye fe omo na mama wonte sa na tie o so nsiesie no a wonfa eti ye siesie no na wo ye kamade a
sabi obekọ abonte kọ na ebeye tin se obeja oba ne ho aware yi eye mefe be man odo oba no oba nso do na emom be man helpa eye oba yi maame eto da so wa maame fu a mo makọ awade no eto de ye mu twum frum kakra se nya buro enya wudie enya sabi sisie bi no wo sisi no egure ne masede a eye mo me ntwe ho kakra frim ne enya atem didie no asobedi asobema atena asobema sofo so kobrane ogina domonim no so kodi asotem because yaw ene di kansa because anyimle kura wiei ebi kura serim ya me maame a oyesofo maame maane no oni me ene kaya ye ntokwa wiei ya so but echi ohun say de ye kane ye no ye mi na saka abom si enya botra ye betim ne wo kura didi abra won kaye ni edi sofo adwuma no so ye no si ye bu ye fo but ye nya bibi ebe mo bi bu ye fo a obi gire che obi defend ye e de ne ye be ye omom ye nsole mane omom ka ka otete mantamu de obi aka che opam obi yo obi nya oba ofro shit obi bu won mo be gimi ama wo but obi won mo a ontwoma da etien kambom na enigye mrate do ka no ye be hwe onim e wa akonya kase osofu de me ka kire on say bible say ye krata ai wiase e kenkan yen na dua na ba ene mi ehunu dua kro sabi osofo a wo bu yiri sei no eti wa so de banso bo ne yiri no be ka kire wa de afutu na de be ma no edi na de be na wa so le ma no so gurum wo mu yi aso mu yi baby Christians nyame no omo so mu ne nko asem bi nso wo mu di omu di wachi ba na ye efe ba no asa dede no mbe mi wram sem ti se boy ba ko ka ene de asem no yesi ahwe ye ba ko bekum obi bewu ha ede obi bewu no wo di tua na wo di sika na wo di agyan ena wo di bewu obi bewu ede na esi obi bewu eti bi de me ka kire wa no ede ya wo ya brante obe wale eti wa wale ye foforo no basoa hweye na wo yere de ni problem ya na sina ene na no ene ne nsa won pebere no diem ye ne de ena na no na onka no kore nso won ka no kore wonu kore kwasa wonu kore kwa esa won ka no kore so fo maame a won ka no kore ese nsole ma de wani mu be ye fom na afi wa fefa sole ni mu anyonko kekansem na de bia won nsem gu abonten sese suban na nye etu oso kwankwa pene na odwuma yente de ye ya mama amin na sundwe mra 0554931931 0548931931 na yen sore nko de be je so na ya je so no abere hello mabre me mama ori ni papa biai original asinge kan ya be jafo se Beverage na je so ewura we see na nyam ko kutuso obi hu de nya ba min cha de nation Dr. Mensa na tu de kutuso kufi na ese fu ya na sanse ni na ko bi ka kreo ba za de sofo o da do menim ni nim de be ya wa e be ba to be sense se bi mpe o to sa de o si bi bo no so ni na ma o kan se bi aso ba so bo ni sha de na sofo be ye yes ka se ni afofo a pato mu na ba ifu ni bi anu ato na sofo ma mi mashema awaru ya fa ba di sofo jadi bi amaneka nka mu hie fitie nka mu kabu na mu tunufo a cause se de tie bia no papa gu su tatwasem mu su tiretire e ka men ko anka bia me kana afra ni ji me da sipi me dia wale ya buru oba se de mi ntumi nka so onko okoku na de mi dia betalo se sofo ma mi tie ne o mu kwezo o mu duru kwan no o mu da so no ba kokon mu ja so mu e ho de me dia me en family frame akua hello udi yenti o sofo be ma wagina fidika se so odo no ni ho enti o fo so na odo ne de wa udi yenti o yes me pa chon tu ufri wa fidie hu dede ya wo yi hello 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 pa udi yenti o hello hey Edino good afternoon Mira yenti why I have a program oh aso ma sa ni se aso bi jo hello I say asede hello dede no wo ni ha hello
Hello. Jampacho udi yentio. Beverage FM ya watari mekatesa kumandai. Ejasari yentio. Hello. Ejasari yetu nkakasa. Beverage yembese mekanyina anese. Beverage yembese mekanyina anese. Hello. Hello, mpacho udi yentio. Hello. Yentio udi. Pastor Midi. Yes, ata. Yo, mami ata yentio. Me kasa singo mana. Yo, kwawa. Me pacho sofno wani adiemu. Se oba one na wo miensa. Na watuma bu na me na chia yeso no wanu ne. Pata no kwa ka wanu no wono na ka ya na kakra. Sa kola ni mfi. Yo. Agoma ko na ka ya. Wodiam, kra ni ntini etwa mkom. Hello. Hello. Pacho udi yentio. Ane pacho, yeso me Isaac me za weekend campo. Isaac yentio. We de so for mama no anya de. Enti yebesere ye mama nanka. Papa so for to ma nanka so for bitinya nanka we de. Eburo no de so for so mu no bi nanka ware na tinya san for so na ware good de enye. Eti nkura mi ensa. Omo abra bokra be basa. We de so mama se on fani mensi from na onka ho asemi mai. Yo, omo kwese omo kona mba kwe be ya omo ho. Because oba emejira TV so se woni odo bia. Oba nso se bronti wanwale. Eti mi no mi kana me so. Eja, eno de omo ho wai. Me de eno de mi tu guarantee. Acho udi yenti o. Abe kasa na me kra me person of mama na ka. Hello, udi yenti o. Pastor, good afternoon. Afternoon. Sompa. Ani o. Okay. I'm so can say yourself and think I. I don't know person me trade you kakra. E fast after you. Me se mentia. Anya me bone kwan so. Can it no akonsem na ye de afofo for befra asantifo hu no. Na ko ba sa ho ye do ma befra ma ye nkai sa asem no. Ayo. Sisi e kasa santen kai a. Enya ne bone. Ne bone kwan so. Anti na na me se mo chire mi no. Me da se pa. Me da se. Yo. Hello. Hello. Pache udi yenti o. Yefe me ubakam kaza everybody. Yo. Mami, mi yawo nkonfa na nkomo. Esu wa asema wasa me no woka. Eni ablai. Ado wa chiri. Bacha me body. Body. Safi body. Aha yo. Omo be frɛ why producer na fa number be frɛ. Hello. Hello. Acha Jaudin. Hello. Hey, network idi omo bi kure mu Udin. Hello. Oh. Hello. Hello. Udin yentio. Hello. Eti maami esra wusu akufu nti de yakoso Ghana ha network yi eti maami esra wunti wahu ya fire John ya kire ye dogon ya to ye credit egu ye phone so ye course ni ya kire ye dogon wa ye ntimi fanya kwa esra wusu akufu eti wahu. Hello. Hello. Pache udi yentio ya de asiwai momi ensole na yempon na de nipa be ya na maye no Sompa Nkomo de ebola nti oso se de omo kan wo kwa esisum ya madwen mo kom so na sensakra ibetimi aba ye de wo ho twem mo mra na yehunu de ebeye